bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu emvezeshumi nesikhombisa kushayeleke ihora lokuqala sithi-ke danke mpilo danke 223 sekhona-ke ukapteni kamasandi ukapteni uKhuzani ukapteni Khuma hello ninjani miphi noKing Sifiso niyaphila kodwa sithi nje danke 12 to 3 mina ngithi danke maskandi ngenzenjani ama-churches phela uma uzobheka bedlala ngama-churches uma uzobuka ilokhuzana i-build up yegoli swine ngalo ngenza ama-touch awu-2 kulona ngibe u-touch number 3 before igoli kukore umfana laphana wamajobe besimbiza bekuthiwa ke besimbiza ngoshonga la kade phaselwa umfowabo lapha futhi wamajobe usenzo laphana usenze nade phaselwa yimina uyabona ukhoji usiqwayo uNkondlovu insizwe yale phansi kwangono ethanda nje umaskandi ngehlobo olumangazayo ngiyambonga futhi kakhulu indlela enze ngayo akuyona into encane ukuthi ungakhoja abantu abahlonishwayo ngokwahlukahlukana ngokomsebenzi yabo kodwa bekulalele bengasebenzisi ukuthi mhlambe bona bawobani besebenzisa nje ukuthi bafisa lento yenzeke kuye kwafika ke nensizwa laphana uDerek umfoka Spencer wathi ezakithi lezi ngoba esuka le elokhungane show wathi ayibafethu nansi imbono hayi zahlangana ezakwethu bonisana nawo siqhawe kandlovu ukubona nje wonke umuntu ehlangene so ngithanda ukuthi ngilisho ukubonga wena uZulu Butira ngoba ngiyazi ukuthi nina elibambe phansi nenzisho ukuthi le nto yenzeka nekudengeka amapiyano okazweni sibona umjabulo kakhulu ukubona ukuthi abantu baphumile ngobuningi babo bezosupport ngibonile ukuthi support iningi ibinga la maskandi nala kuqoma mhlawumbe nje uselapho ifisa ukuyibonga kakhulu insizwa le uBig Zulu usithenje insizwa phansi le Bergville ngokuthi sakwazi ukuthi masihlangana sikhuluma indaba lombono naye wabona ngeso elilodwa uzokhumbula ukuthi ngalezi ikhathi abaculi babehleli bebehlezi endlini kodwa sifisa ukuthi abantu besibone lento ke inkulu ngendlela eyisimanga kuqophe kumlando kizolo manganitshela nje ukuthi sibone uAKA beno Casper Vest exhawulana saphinda sababona bephaselana ibhola enkundleni uzokhumbula ukuthi impi noma ngabe yipi kodwa ibhola liyakwazi ukuthi liqede ngoba umlando uthi iSecond World War yaqedwa ibhola manje lento esiyibona izolo ikhomba ukuthi asahlehle emva siubumbano waya bese ngibonga futhi uTira neqomu nabo bonke abasupportile ngibonge amapiano ngibonge nje ihip hop yonke bese ngibonge ezangakwethuke eyitheza thatha isicoco ngokubambisana bafethu umoya wozwana obulapha angaze ngiyibone into enje yazi ngizoke ngikutshela isimanga nje ukuthi omaskandi bonke sebene group eyodwa ka WhatsApp yonke into besihlela ku sonke siyomaskandi sine group eyodwa ka WhatsApp ngoba asikwazi ukukhuluma one by one uzofonela sesikhuluma sonke ngisho ijim sikhuluma egroupini sihlela yonke into sisegroupini eyodwa sonke siyomaskandi sesi united yeah siyabonga kakhulu hayi nokuba besiqhube ukuthi sanahayisela ukuthi nikwazi ukuthi niwena njengoba wazi ukuthi igqoke lisupport umaskandi siyacela ukuthi maseyifikile le yamanzi ngasikhoza hayi no ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga ngifisa nje ukubonga kakhulu abathe basiza ukuthi lo mcimbi wenzeke ngoba phela nathi bese ngeke sibe namandla ukuthi yenzeke leyani ngoba uyazi yobisa stadium esiphezulu bidinga engathi ungalekeleleka nalapha siyayibonga bonke abaXhasi okuhlanganisa futhi ke nomnyango wakwa Arts and Culture othe nawo walekelela
sibonga nje kakhulu siyafisa ukuthi beqhubeke bengadikibali nangokuzayo. Ngiyathokoza. uKhuzani ke lapha ke